Tigin bain ko, happy Thanksgiving na siya, may show naman. Glomalap, happy Thanksgiving. Na yurumpe and kenar siyawan kewa. Glomalap. Kaya, kuus lang pasal tigin treskal, our main speaker now you gonna get. Malutut na wo siya ma el akollah ya ke tuste ya. Ito ka ke may Ruth sapta course was ya na ke singalit course. Na si peluk todo long tolu 31p na ke tolong lu. Happy Thanksgiving matlas Kosrae, kaksakin God, na italayan Kosrae ikayatari. We ko in kaksakin God kaya wala nalal. Paing met na kayo walas ke pelsinge. Inuana pel na kayo wakade sano kate shrik. Kataga sital ko noona, nataga naral tikin treskal. Kenan Washington, lan taga rala proy ni kesla. Taga pelsinge, wana tamlal silen ta kalamia. Like share ya telekaska, live kaslo wo sa ke pelsinge. Met na kayo walas. Makain long, ka wikat ke pelsinge and wikat. Kulo malap. Kaslan met na kayo wa. Tigin nga wikom share ke pelsinge. Mga akfarsinge. Sange network logo. Kaksakin God. Imolash. Oyo wen nga ne. Kaiskatayan, buckets of various the University of Washington Yami. Ken Willaman. Children's Hospital. Forget. University Medical Center. Napnata siya Rick Manin Jeff Malyak. Pahal sumgat siya lain to diaklame si root cause kaya na ila ko lang sum nagayin si siya yung amam mo lan sum ni yudap na mga wanal la sum ni we flock. Pangay mo ne papa dikiyac kaya din tafel nga tulik na tas nga dahil ne paya kami mo likiyac na dal nga digini sila siya we na lang kasi kung Thanksgiving pangan situation siya nga taga panakula kunro Thanksgiving kat Thanksgiving ki len na kayo wan kaya la kat mo kin ka kulo man being thankful and grateful every day kaya wala naman God kulo malap di vakin ta na sa Thanksgiving nan len na kayo kaya lang yan mo pangan tikin kaya matlas ko sa ko uslong pasal tikin tres ka kung ne pangan masang akketeyac kaya fashion na masyeng yes nga 2012 ela tamil shirle when yan masyeng alay yok siya ka din KahsInKol relate na sin met call alal fung yung met akiye foundation la losas ke kaslan God alay yok siya yok na pa siya araw gulo man labtigin KahsInKol malaki lagi ko to kaya mamanganan sukat na malagay wa afin sa tiksin natas nganin recover speedy recovery Nakay Walan kat pamangay kat ara na ko na siya fast na mit na sang support madali no kaksakin God kan matlas ko was liebe tamlag wir sa tipe na wika to yiga tigin megi wala tamlag shirle lala aspe video shirle na ke podcast la so son sapta ngama kos it post here somewhere na some nage YouTube on search letara play video on subscribe nage we be share mit lasken long tanamnas katsom sital kinona taka nage proy nagat fresh na mit nila siya kastamit na sin mit las Kosrae show mit kawo klas na gawa tigin Kachital gunonin kesla. Wo met je mata go bange pas posek me vaccinen klonsin kat kel. Kay kulo manla matinalji. Nelespet, happy Thanksgiving.
Oik lumalab. Nämnäs vingum aske life gas lowos al ligesi kamenan. Uchak. Utjak nake. Bigie Usha tem la usha. Bella spange. tomallap. Kaltigin. Katsumna keskuna. Well, awina lulin kolyak luman. Pas namet. Tukun na unsukan sunral tiginen kesla bell. Kashipro. Kal we got mit lash Kosrae. Tigingan we go magalen dictionatas nge. El galina porkat. El batna sin diccional porkat mayo. Pange kikmuntan mata natal arson lapuya kya. Okay, Wala sa okay. last kanya na. Happy Thanksgiving, Elderina. God bless you and shell luman. Manglak na shell paporkat. Nga paporkat term ke Victoria. Ikaw na. Kulaw malap ka luman. Nga mo yung Romeo tla favorite. Kung pa favorite like niya na. Well, tingin ka daw siya pala kung siyak na bell. Kulaw malap. Well, lumalap ki aslosan. Kulaw ki pasata ka oral lemnistilipan nge. Ale pala ki pangol tamle lamin. Mutawaek ka pange. Mkukulala akketeyac. Lalan po yung makkay ko was ko kapas na kayo na yorolan with alik na talan. Paing ko was mat wias ma we got utcha ki pelsing ya. Naknas metigat fast na metagat. Urik magin pelsing ngayon kain siyak lagi tagay nilasya. Ngay pray insiya ngay kung pray pa na ko maswa niskat siyang penake. Kap pasta ki pelsing kat papatmasin ka siya. Yoking an lahin taga na yetong ki pelsing inte kain si feed be matang na ke mapay yesi waslom in kolgat ke la lucia ke mo lala fin felsing kat inen na kaslom in kolgat kat inen ngan madalom in kolgat lalmet metlo mana ke solomon el fak nga kol fa ka may tinge elen na lalmet metlan gat kat kaksakin kum kat papala lang si silom na siya arlen na shale be lal Galim ki masapay mawin kulo si fana na tuminta ka misya kashmeta. Kaya nakat fakla kasi nga Jesus of Nazareth. When na doom, el siya kulukla na el dari. In kolak na payapala na lang el siyang dari el rarar. Takala siya kat matayang falyang pinagilayin na. Thanksgiving. Pas mo isang kulo ka din ang fak. Yok, kinakawa. Kaya kung sabay mawin ko lang siya fan ng tumito ka misya kashmeta. Kung nakikatipan ka lang siya inge, siya siya chance lang ka din awi matanin siya na kimapay siya waslom. May kaslom il Kosrae na katla siya mamata. Shells kimunun Mwet siya, kalin Mwet siya. Inkan som na nake inner core ke, inon wala. Katlalal fong ikaslom. Panangara mata ka naktikal kalikat ke mastan dalik na atas ka gatsifena manaslash katu kaving gaston lalfung ila ko mekashikat makumakiye wangin sishkan ikalla mame ikalla wan sishkan shudberag tamake nakmanas wikat kashikat kita kanilash kadin fakak maswas pailom kashilos na kewa matakal ke pelsingipe
ikestam tanin cielos o koyang mangan madalom ko koyang mangan madalom na eurolos pe. Inuchak na lo melos ashwe. Kelos akfalati Thanksgiving siya inge. Ilosin kay naklin kom liekom. Dakum katmo si fan na. Siyak nakat sila Ephraim, Isaac, Jacob. Siyak nakat si mas pamawin ko si fan na nata. Inta ka mise. Tukun lento lumolya kinakalim ya katang lalaki mise. Ekalya kamana kewa. Ayepe. Ka si penalan wen na dum. Likiyac yoros. Kadinorek makun. In kashikat kikan belingi. Magat mas. Pro ilalal fungi lakadakele. Kadineta kikaslo. Mwet wiyas na kewa mamdulle. Kadineta la. Matulla si yurin met lalal fungi. Aspel si kumemo kaskatyak. Papakalang kasalos pe. Mamtayin kapur ki pesingi. Kafin kat malupusi magluklas. Ak malalayela. Trinina ki magluklas. Kat ngasya oinge. Kat paikle. Pray ki siya ulas. Pray ki met wiyas. Pray kelos na kewa. Kadetala. Kaslom pa usi kana siya. Kaslom pa usi direction na siya. Instruction. Wangan White House. Wangan FSM government. Wangan yenma kumwangan we. Panagat ngasya kung winutyak na kolyan metlat finan White House. Ayape finan FSM. Kosrae. Ako neniya na kewa. Kat ngasya simoinge. Kinem kat papa. Katakulan fast na met. Ekat lalal fungi mo mewikat. Kimamatal. Pailo mo. Kinem kat pray fakulayman. Lumalap. Kaksakin kat. Ke ngawala tamalipan ke ka singe ale yoking unlock. Inta kan we go ke Thanksgiving Day singe. Anang akalam ye. O ya singe na naskilin na kewa. Apa na ngat lang si we go inusi ma phone sige malutut singe ya. Apela nga flow nang sin kolyas o slasha. The Mr. Lipan then kain. Tagar kasla. Nagatfatakan na masiluo makatin nakafashila ke. Tagani lash makat tayang ke kasi ngayon. Happy Thanksgiving. Yok na kayo wakat blessings. Be abundant for you. Tamaliban, Bella Flock tayo. Kulo malap tigin nganwi ko makalin tamlay si wias nga. Hal? Tamlay sila nda kalamyo. Tamlay mutual siya covenant partner. Likiyac or KahsInKol. Kulo malap happy Thanksgiving na siya may siya uluman pe. Tamlay mutual. At tamlay siya wias nga. Terry. Straight from Kent. Save his place. Kent. Kulo malap Terry Kasloman. Kulo malap Kasloman na kayo. Katlong kishin pro ilal tigin tres kala. Fin shaka pang online katin wigat ka siya. Ikas na siya. Ako lang nagkakas maulal. Maula. Kuna yaka magaya na kaslan God. Genesis na Revelation. Na evin kat ke siya ular siya in matayak. Yok liki na tlikshrik natas. Talik force natas. Evin kat na siya baba siya kat ala karangan na pa'y katin shukpel katin ala kite. Talik natas ke kasmol. Kasmol lan God to go get. Me Genesis na Revelation kat akalimya ke son sapta siya. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. The Word became flesh and lived among us. Genesis na Revelation, God ilalaman na kayo ke kasmolal. Kasmolal ba Jesus Christ. Ek talaman may tayo sacrifice himself inusye. Mol mapatpat siya na silos na kayo siya lalfuni. And now we need to be very thankful and grateful. When I think in that kalimya, masing the sun, that's the last Thursday of every November. Kaya nagawa, masing it's a daily devotion, daily joy sinasikom matalal funyo. Pero nagawa ke mong lasha. Nakaksakin kat karslan mat nagawa, every Thanksgiving na siya may siya uluman. And ilalaki din turkey, nga kinar broile ke kang, ngena, alman malak ngena. Takulo kaksakin kat ke wala nalal. El provide na share families, friends, fitness, well-being larsha, may mga unair, and in mutu large, elwi ka din bel na kayo. To yoki din na kayo.
elusiin kenekin moulsuuna sikkum ke wennatal. Nakadali malutut siyang ito na ars takinyan matalan Jesus Christ. Takla wotagaral tamal shirle ke mantea. Ke Luke sapta tolu, foslong tolu. Farne ke tolu ngolal ko hakalim ye Jesus nikel Adam God. Fingomsum na ke Matu sapta si fosina ke singalit ko hakalim ye be me lineage ka ancestry Jesus il taka yeme. Ena ka din kalim ke. Ena ka din tala pie taka silan laim nge. Pie ka paslan na ke matalal nge. Il taka yeme. Next week kada taka samsam kun olay la si makadil sang na si King David. Evat na si David through you ngarela toko siya lominan mapatpat. Oye ka kada taka liye me el tikin tres ka la taka akalim ye kakketeyac Ruth saptakos. Fosya na kesingalit course we look sapta tolu foslong tolu si petolingol siya tolingol lu. Kapar show lal Naomi, show like Jesus Christ. Nga po niya mangingin na kading kalam kela. Biological family, spiritual family is two different things. Nga fin tragin pangamay, inta ka kading ale kalam kela. Biological family la ka have tiksingal tolu na phone na. Tasak ta spiritual family siya pa kunakikat na kaya show siya ma siya il ta ka aki fin fela. In age, usushema, efatako. There's two different things. Biological family, spiritual family. Malunga yokshupeganing kalim ke. When chisel el fact ke malutu chetikin akalim ke frete ako. Kuno kon chike frete amo. Ne met wiel papat mela pa met akus na kaslan God. Masinga yokshupe. I think that akus kaslan God. Kad me katlalal fung la chisel takam misha mulyak ke magulut plasha. Nakat for lauli ak lalal fungi na ngan kat ilyakin nain kat matlalal fungi na ta shrekat lagat le biological family focus agat spiritual family wana chisel akalim ya gadin te ukay mafela gadin siya masyashin ka shaw. Yok shipe mga gadin kalim ke inakes magini gadin halal fung mo kadata ka summarize ya mantine ke siya things be siya point ma siya ancestry la Jesus tikin da ka akalim akfonye la ke standard lesson commentary nato so malutu ching me manushe slide maka tramram kun ge tustia pang maka dashkenge na dashke winter quarter December January February kuma long si fashion e sie to ko sa natok mabatbat December kuma long men pange January come along, February come along. When pange si fe na get caught on a phone for the next 3 months. Focus la kum nam sing ya pange. Uniche met. December na phone come along. Si fe sing Jesus met usu like David. Jesus met usu like David. Laisin lime ko pa to ka uniche met ngan. Na when na caught na ga wa unitolu para la caught siya. Weapon as a master get college, even comes from little get college. So master me when I me syllabus shibang when an outline jimagade for the next 90 days, me get the cover. The power that are in Si fella lab, si to kran again, na tok mapat uniche med Jesus met usui lal David. Na lesin che med abang, patikin na tagak akalim ka akketeyac o yekang. Met matter like Jesus. Met matter like Jesus. Jesus ancestry. Marita bangan. Ruta course for siya na lead course na si Luke sapta tolu foslong tolu. Si tolingol siya tolingol lu. Kita siya bangan. Ruta course for siya lead course. Matayan inen siya sanginel kalik siya Obed. Los fat na sin Mwet na kay wala when siya issue siyang na sila Naomi. Obed el papatamal Chesi, siya papatamal David. Matayan inen siya
sanginen talik siya Obed, los fact na sin Mwet na kayo wala, when siya isusang na siya Naomi, Obed, el papapatamal Jesse, siya papatamal David. Na wana kadakyan na mga, Mwet matalal Jesus pa from ganyan, o ye ka nga, napakunokon ke tu stata ka, usi, mandinig ke siyate, from ganyan la, piyata ka sila lame, na ke biological family lalo. Nang akom kalim kela, Fast ne sonol sochef, du poeven chef at na jil Mary mo, le pudadeyak, kyangan madal. Panger spiritual family si mga akong mat na kawanan ng kapas na kya. Pangan me topic na kya next quarter, silpe unit chemet na sifa na kya week nga. Kada so makula tigin nantaga, mtak sam kun me malitiyo. To metigat som na kyan, if in our kasilu en akademie, if in wangen, nakada fast na met, tametigil atagan, tigin, namnas nga kung akilin mataga. Hello, Farsimet. Sham na ni kepelching ya. Shakuluk. Una. Well, clean. Happy Thanksgiving tamalay. Kulomalap. Tamdel Terry my happy Thanksgiving pe. Nasin show. Log. Kulomalap. Lumalap. Da siya ulas ka samgat. Pangan. Show lulap ngan. Kahit pangan. Isang mong pinag-roto ma. May fast na roto ma. The best time Vilen. Happy Thanksgiving. Kulomalap. Happy Thanksgiving. KahsInKol na Zoom. Pastor. Am dahil talbe bu burger. Ikaw wa Thanksgiving pe. Na siwos kayo. Amen. Kulomalap. Irby Jackson. Apat. Evelyn Toshi ni besta. Akketeyac kunokon na get tosta. Paurik. Kulomalap. Saukla ni besta. Ngorsingan. Kaya kulomalap. Lakum topok lasa. Kulomalap. Natan Danya Mekrai. Kaya wo every Thanksgiving na she was go up. Well, tingin tres call. Kada ako lang fast na mate. Ngausut pa life in our smash mga malikan na. Kung wala na kaya announcement ka, medyo may na din kalim kaya nagat fast na mate. Well, aus me George masih luo ngan wala minister lipan kaksakin ka wiowos na kayo mata ka wikat yang ka singe ha malutut si makateta ka instrument inge kung kain peel it to different kind of layers mamali na ke matangan siya usi mesikyak ke pelsi papa si wengen le kafinne maisikyak na sin me matayan si makatin masle ko mesikyak ke kanta nan ka ke taliga papakun ye ne papa o talikluo benatal na mi nge mi siya malan shilian na efin fast ne talik si wiyak mi siya namtan kilan siyak na mol me mapapalak kalim ye fakakarangan yel kanin mange layers na ke layers pake malutu chima ustakang panangara anak kalim ilal tamal di panal fakla puksya kalkus ke pukak onulon kos ke pukonulon kos na fon na ke papalnata siya pakate me kade dive into ke nge arsap to na akos pas ke nangali ke si kamen ngan samsam kun na ke kunokon chikitas ta Mwet si ma-file ko sin lipsila siya anil ka ben kastengin na ke pawiyang ilpa akfasila ke me Tuesday ke session la siya tamalipan nara ilka ben ka factor masi luo masi mga kona kiplak si fan na ke mga kona kasya ke kan session si mga taskeng ka usatem la siya ke lutut pa bala siya pa ngaso di ko na konsi ka si fezi ke alung ngay ko iye na tari na nga sumni ke mante na nga di ko na kon sige mante an ngayon
nangali sifian nila me relevance sila na ki masih ki sendria na epenan ki Tuesday tas ta kadang is fakya kita wali panel sam kun na ki nga paliti ke kuno kon sige Friday na example sige bang Shaulan lem katita pa talik akos tokolma elakalemia na Associate Simon talik physical biological la Joseph Mary tokol half brothers la lembangan na me sam sige Friday mawisia luti ke relevance ke Shaulan lembangan alemel faklamo Siya ka palin lomalu ang mga tuluti na singe. Kalme pa, inclusively, akademya matalal fung inakewa. Na physical magat ito ke biological, pangantali kuya. Elde pa na pili siya. Mayan, ifo nga fa ko inge, ke pelsi mal sipsipya, ke alemya lang diyang nakiyakan. Nara, matalal fung inakewa, initala, pamaluto singa taka nakiyala. The fact yak mo fulak singaul. Eva tjena wala tulik na din kaat. Met mo apa tatang di ko yasingang matito mo apa lines ko ngat lieta na Ruth el taka ke Ruth met mo apsi. Pangan siya siya mga akketeyac na tama lipan ba example sina nga korela moral offense ke meditation na ke Henry siya kada sham ke siya Naomi siya wala Jesus. Should pelan ke tastan ke sinsiyak si Mashka naknas ka siya. Kaya gulomalap tikin gulomalap ke me input singan wana ka tram kin ke Tuesday evin got som na ke kuno kon ke tastangan ke na kalam ke machi ke mande angan na ka den kan alle kalam be ke pe historical cultural context makta ke palon pelsi Naomi mukultaman Emilelek wen klik mukulu natalingan Kilion Malon elos somligien Bethlehem na Moab Keshpen shell na lap sita likiyac elos som na Moab som kedin pel mukulsingan misya natlik mukulungan sokat mutan lu Moab, elos pa Orba, Ruth. Nati kunya singa mugulungan taga na misya na elos folok. Elos ya folok na Bethlehem. Wangan sulela na singan. Na siya matangan folok. Mata na Moab. Ruth, kaya siya lalal fungilal. Me determination si malala ke lowol na sin mother-in-law singan lalal fungilal finne situation mai lie in masikyak ngan mukul ta malawangan la me papa singan wangan la sila lalan walal Naomi som to yokshe ka din lie la palan pel singa talik na din God ngan som niki mapayalan God Evin gatliye masim leke me met nanan ko kya sapta siya kyukan ko na mariching met nanan ko sapta longul siye fos longul mekors akketeyac in belching wang tokosalan met Israel kai siye met Sifen aramail nan kamo wiowos yematal sifen. Lon pel singe ke masikyat na siya Ruth, Naomi, elos somnikian mo na me Bethlehem ngan. Pel singe kityen pamit nanan kasi makatil sa pailain kasha metlalingan somniki katlalaws. Tal somniki akwaklan kat. Nakatil sang metmitian ngan som akketeyac dal dusen yei kos na lal woyak syakya na singkat nakatil sa pala kitchen na vingat liye sapton kos na gal kos ke puklan nanan go
Fakir tana met nanan ka singan tebe na she was small lalan. Belchige kale mo bel na kulukshe. Cycle lan met Israel nga dalra makuluk katel sang magayok na silos na dal boboyak na singkat na katel sa pala churches ngayon som castle dal deliver them from their enemy. Nakati samram ke churches mamta ke lom magat liam siya nga samram ke met kalansap lan gadin som free talik na taling ligi o nga yema katil siya na sangin sang ikas mataldal ak fototo yun na silos tamasya mga ako men ang kalam ke samram siya ke Ruth nga la los na upesing siya ak kiting kalam tagay sang tolak redemptive work ganikin mo so kumay taga kaya matayin mo up siya nga Eving got some liye sikyak lan met mo when original siklalal dal nganda na lot eving pa sam la Genesis singal yak kalamia lot tiktan lu na tal ngan tiktan lu ngan pa yang rela lot el shoile dal kai si mutulurun pa singan para la met mo ngai Ammonites ngai na Ruth el Mamoab, Orba el Mamoab, the Orba el Falok, let the wisdom na Bethlehem. The determination sila Ruth lan walang Naomi Falok na Bethlehem ngan bang ako mina in focus na ke. Laki siya ben faithful lal ngan et we walang Naomi somta na siya flaya God el Lorela nukewa fall in place for her. Sige nan ka kias fuko kuma Ruth la kalamika for singalon ko sapta si for singalon ko singai. Tasok ta Ruth el fact nimit kum kaeve ngain som likikom lalangan wi kom na ta yen kom som na we ngai fa som benawe yen kom mata we ngai fa mata pe we Mwetlom fa mwetlok katlom fa katlok Pangikas fokoko. Tuku Naomi lang del falok som sokat matana falok na run siya long delan siya som sokat rela siya usasya men liktun tikan mi siya del tikan siya kwe yang amato atikan siya rektalu del falok siya na Orpa el falok or Ruth el fat na siya ke fo singalon jor singa akalamingan Katlom fakatlak. Na kain na naklal Ruth ngayon Naomi el del chipet kisensya. El walang na som. Som ta mesikyak. Pamalutu china ke tasnan tagangan. Taga ke siorek mawo. Siye oye kalang. An act of kindness. Na main kada taga na ke pacl na kaksakin siya yung met na ko malalal fungalal. Namatan mo opsingan fat na siya Naomi katlong fa katlok. Ora si shit la tari bensi matal si paflok na Bethlehem nganta na mukul ka siya opsingan Boaz. El siya ulal emelalak na el pa itaga wanain redeem molila matayin luoma wito ingin nangan Naomi Ruth na kasya may na nataga akalim yang ba el wanain me kinsman redeemer siya pangan shal singan taga akalim la Boaz la mola la kasya matayin luongan Tirela pa taga akalim yang la Obed el taga ke sipen Boaz Ruth 20 tanake tostan el taga na aqua kitari manake baskilong saptalyo fostolyo oinge Ruth el som na imea fast kun madore ma telani Milo sisla teorenia falyang la imesi ma el som na gea malal Boaz el nikin la maya imesi el som na el fat na sil Naomi ma la som shuk tela kata parli wuke na
Kel sumngan elentap ke email al Boaz. O Boaz il met cash up si. Kamin faga ba ikek tatain kenek wo na sil. Ruth kesben lalad fungilal ke katlal Naomi. Katsipen ang akum taga akollah katlong inge na. Katlal Ephraim, katlal Isaac, katlal Jacob, katlal met na kayo. Elaki tatain kenek suko. Na sil Ruth. Shafla ed playsilje, silpe playsilje. Boaz kesben takoten langkalang yoklal Boaz na sin matanlungan. Elela shafla los kaywan na line ka ancestry lal Jesus Christ. Matan mo apsi walang Boaz. Eldal ba papatamal Obed. Fingap taka na kaya fwashing alikos na kaya longo luak kalamina paela. Kaya mga rudel til parli inimeshe ne kena ekela eke kel toklam mange elietana sanan paun longo limekos pile orani elus mange falok nine sidia esang Naomi elan li elaban mile telania. In other words, God provide. Elus falok na Bethlehem, wangin kanalos, mukulta mala sumisha, wangin mad, special dal falok na Bethlehem, ngamin Naomi long mo, ash mongo silbe. Tako, ash, may kasho. Wangin la Israel si Milos toast, usal dal laligyan Bethlehem. El dal falok, when ash mongo we. Dal tako, we, fanyang nage, me rudel somdana image lal Boaz pa el shoing sife mai lo chen na gang Boaz el shafla kasham tanjingen kashel rud ne kenal shukna len mol lapen lar alle wona shel pasife na ke tosta jingen na somriti fosh shingali kosna ke longol dolu un galem gela kena shben lalal fungi lal rud ngan Kadel rela tari akwak wolacna. Sang pena Boaz met cash up singan in cashel. Sang in an alalusan. Na kishbin lalal fing lal Ruth or it mawolal Boaz ngan. Kadel rela place it all. Eternal placing shit. Chisel daga ke line. Pasife ke puiching met matalal Jesus. Kating kalim kena paela. Fulit nga lit course Jesus neral. Fulit nga lon course Jesus neral Adam. Evingat sangkat na fe. Wana malututsingan na kalimike. Tuksap na tolu. Na fulit nga lit course na phone. Kat kalim kela. Jesus lutoy lang na phone na met ngan. Takate Joseph. Mary. Mary at putadayak kesben ngon madal. Tikel Joseph. Joseph el wina in kalam gela. Royal lines kumain takaral David ngan. Pile fulfill ngan. Mary el putadayak ngan madal. Man wang mafela kay nakshwashi. Ritimi god. Nage stories ko kel Naomi, Ruth, Boaz nga. Sholayak na redemptive work siya. Kinsman redeemer siya ma. Inen. Tako mola la fella na phone. Shal si bashalaya ke Ruth nga. Esam bel si nga met Israel nga met elos mata ke fosya ke elos mata ke losh. Okay, si ben takot ang yokwan God. Uta ko kalim si nga ke mata Moab si nga. Gul kashap si nga in awi in kenik so kung laita ka pen. La makuluk nga finne ma langkalang si nga ita ka pen. Pataga likiyac ke taksyaw siya ke mantian ng Jesus Christ. Ruth, Boaz, dal great-grandfather lal King David. Next week, kadadaga, from kanyak, walay lakatil sang na si King David. Through you, toko siya lumayan mapatpat. But kalam ke Jesus Christ. Na I think none ko malututsingan ke tostan nga na
Jesus pa kinsman redeemer lash. Our requirement akos. Tako get me. Even got some lien get me. Deuteronomy long make or silbe. Deuteronomy long make or first make or nage ikos nage singaw. Kinsman redeemer ngayon na me. Mwet na foto show foto na sin. Mwet mayalo si kasangan. Na Boaz relate na sila Naomi ke bukul domal Naomi. Elemen like. Elena len mola na phone na mangan man Milos male mola sila Naomi ngayon eta an na in maklon siyawan pangan masingan kinsman redeemer ni malan siyawan ente somni ki siyawan ni nan na tikin tres ka letra akketeyac masingan yok na ke me kuno kon siya ke siyete ante som na ke siyan ngan tagading kalim ke la me Inen kinsman redeemer singan will be able to pay for the price. Now may cash up siya siya Boaz. El qualified len el relate te ash money lan en sang moli pe. Redeemer kinsman redeemer enan wine pe mi siya lan. Enan alam may wangin mi siya lan el kapas na un siya singan ash money lan sang moli. Na even ako nan ka na masingi. Katash ke pel na losh. Fela losh siya pakatash ke. Amekalim, 2000 years om na, Jesus ka isusle Bethlehem, then sacrifice himself on the cross. El pa kinsman redeemer lasha. Wan maguluklal, el ka molikat na phone na ke shal magayin. Malito chinji kum ketastan ngayon kasi pa Tuesday, Thursday, Friday, silpa January takay nakalimila Jesus pa ito ka muligat le. Pangasal si kel Ruth nga. Pero na loss silang klik na din Israel nga. Alang ka lang pakotin yok lang ka dito ka pen ako mas kamising. Fellow loss siya pakadash ka nga. Ngayon kanikin mo sa correct na petari. Kinsman redeemer siyang pa Jesus Christ. Pakalim ke akketeyac Mary. Kengon madal. Manwang mafela siya nga kan sang muligat la. Inen ang taga lang me. Manwang wiowos fin fela siya nga. Wana kisyen proy sila tikin tres ka la. Government, lut, wana siya institution fela. Tekan siya mohon mapatpat siya nga. Tekan ela makuluk. Ingat nga. Shan Jesus Christ magayin. El pa chinyuan me kinsman redeemer lan fel. El pa may lang lash. Evingat kapasya na phone na taksaw we sham siya waklong lalikos na siya lan Jesus Christ pa may akos masaplal. Pagka sham siya waklong lalikos. Man ready kada siya sham siya waklong lalikos. Me inche wiowos nagawa siya akos LEUM GOD, siya maulfal na lang silal. Pangay siya ulan LEUM. Inche wiowos nagawa siya akos LEUM GOD, siya maulfal na lang silal. May lang silan God. What's his will? May desire lan God. Mga yokshupe. May masap si mayokim met machisilakyan mi kaya Bible ke New Testament ng lowos to ng litkos na diangaw even pa isang lago kadin lang si kadim met kensias na kayo kenganas na kayo kenan kas kayo pangan masap si metan akluo kadin lang si matalang las wana kat lang si kat sivena lang si pa kakteyac na si kum ke wan natal. If got mat Christian, kada long siya desire la siya kada syuk na kading sang may ito into ka na ke gospel sing na ke inkenikin mo sing kada ako na in fact pel na kayo. Ready to forgive, ready to love. When ba kinsman redeemer si la siya.
the divine kinsman redeemer silash Jesus Christ the Kosrae ke Mutan Moab singe mukul catch up she Bethlehem ngen kel boas el will line the go de Mary pitayak ngon ngon chipen na Mary lalang pitayak ngen pakat the Holy Spirit. That's the third person in triune God. El penapainan akmolyak na nashe. Nganan met na kayo man nga nash mishe. Mishe ke karda na viden. Kadinan si bay shus la ke ngan God. Son sapta tolu. Fos tolu na kel mekos. Jesus fat na sil Nicodemus. Truly I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Kailan ka ito pagkat inisusle sang lalal funilasan na in Jesus Christ. Kadinays mo mabatbat. Kailala po met na kawain mo. Amoy pangan me akketeyac toto. Katsum nage me Fredia pa yok likiyac more than DNA metals nga lowos fos angalon ko na gelam ngaul metos nga luo na kumkan liye peke luk saptal ko fos nga yan na gelong ulsiye nga sum ni ke luk sapta ya ngan riti luk elusye ngan kalim kela pange shawlan lemo fos nga yan na gelong ulsiye ke luk saptal ko nine kel chise se tamle lal elostaga na yorol tasakta keshipen iktokay nilan mweta elostia kain kalikyang na yorol siesin mweta fat na sil chises nina kiyom atamle lom apa tulukunuma elos ke osin na shum chisel fat na selos na kaywa nina kiya emetle apa elos siya long kastlan God akos elos siya long kastlan God akos long akos. Long kastlan God akos. In other words, kaya God el bangon God nga mo el kisyakan na wen natal. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Kaya God el usye o yesye nga choice la sa pangan. Katin silela. Ganing kin mol so fan nangan. Katin long akos. Pang silan gating. Nakikita ako sa when anay Rudel fak nga Naomi may kum sibagsin siya nga wikom katlong fakatlog. That's the same mind frame may nga kung ako minaske. Katiw kay malan fela pole la kelimika rom saptas nga lu. Katinte tay malan fela. O kadin akos malan God. Long akos. Kulo malap nga may pangan me akketeyac totun sa ngakyok ki kuno kon chikatas tangan ngan in wanan kapash ye pa na la pangan sipe ay yok sipe kading kalam ke mit matalal Jesus Christ ngan manala pagkanten na pa alu fat mo Jesus elde Kingsman Redeemer silan fell is not the Lord and Savior ala pos dal mo el chesa prophet mo el kachiven takan naman mait siya mga napalyayak na rala siya matfaro ayawo kada kakashit na loy na ke inkenik lan kata ke tak show lan kat kada takalya promise lala next week kada takalya issues lan lame ito falyang na ke tisampolen non mekos kada kakashit na takong som kading kalam na paela wang inkenik siya in Jesus Christ mo kayo na Messi na phone singe ke kota singe toko siya na tuk mapatpat pange el pak toko siya na tuk mapatpat Jesus may usu ilal David unity me da pange el pak toko siya las tigin treskal gadal mal tigin treskal nenda ko ak phone nila mafak ya kingen na ke malutlut na game week nge ke
Ruth sapta kors fos yana kechingelit kors willuk sapta tolu. Fos nongol tolu. Tolngol siya tolngol lu. Tigin tres kal kumkula malap ke muteng loman. Atala leis latanga. Kika pashi ben summarize siya lani kasha. Tigin fit mon chum nga usot kun mutawaek faran na ke context. Introduction context we ipluangan. Kilo malap. Kaksakin got game damliban special nga sap kumin to ko ain mo ko establish ko real example siki relevancy lan kuno ko nge katin tem dan along kuno ko nge inash la mesh special kuno ko nge ta ka ni fa kat kanak fashi mo tut ke senria na nakakatayo lo man kula malap nga alain siya ke liprian duty lo mo kashiya pengan kain di pe masih luo mga meten al lekshin loang na ke tu stag of in ke an basic masing ngamal na naksinga shish pel pos ngalong malutu tinga tari met profess to be expert in it artna and ma pasla me makaten ale kalim ke naki umakalim na ke lesson aims on na ke individual ke ancestry lan Jesus an ke siya singe na may yok shibeke yan na ang dali kita mass mo ke Christmas nga nan sa akin Christmas ko reckless ya kat fin mood ko pa na ke shacks ko kanin lake na ke stakluk na ke kat fin na ke family tree silang Jesus ma de shamram ke nga fin ke sila Naomi nara ke kat shamram ke introduction nga sima isla ke introduction singa de shamram ke crafting singa ke nga shi ke ngay ses lamen kat ke yok mo sepenis kalla na ke mo sistakluk mo Kosrae men fuko ko mo Kosrae ngay mas mo sima anain iman grapefruit ngay anan wangen tenay mo na ke kapa kat ke crafty sang me la ke mo sepenis ngay na ke nakade me kante kata me la ke nakat sangla ke mo sepenis na ke nakat me kapri kawiye ke oyesin craft na craft singe pa eta takana ke kacham ke met moap nge ka vinne idom ma fakke klale kalem ke pa pala mo finne ke full siak singe o le fata na wala katnda wekke na fin banga baban ko ye oyesil da rela na sin met mele ma nga finne ta ke me matrilineal lineage na ke lelenla nelusa nangalin gel baban ko yan ken neshef an nelusa nanga katwi pala ken men sewo ke fulak tolu na ke fulak akos nge amako se pala ben ke nara ke sam ke crafting singe pa na inge na craft ye kyang fa ka me dalik makat fak mo fulak singe ol singe sakpana singa ye ka pata ka silal sia Ruth ke malutu singe na ke account jima kada focus na ke particular points ke genealogy silang Jesus nge na natin kind crafting siya pa anen taka ma usi abundant blessings singe na siya sa sekpa na fashion nim singe na namili pa masingali na kaya kaya viewers la siya kaya pa nga sam kin masinga yes malemal kos alu penasik nga matayin sil nga met nga ten ale loang na kene pelching akketeyac nga ang kay fuck ang akketeyac po oye singa takata ale nga kuf na pa yeke nga folok ten the kinsay mo laka nali masaplan kat makatanda riti ke senri na kayo kumfinwi alumet katanda fak manik komisyon na katya nikom alun sin maslala kainin masap maleme lusi masap singa olma akketeyac ke exodus longul fosolun gesgalit koshne Mwet simbe na sikmising yang kung faklash pe masap unfukusingal tolu itakyang nasintalik Israel nge na nga maok na ngate fak maok mo na Thanksgiving missing I took my time na extract yan na phone na sa pala neural nga pange force kya pangen in we na mga nakalimye finmat kisin siya kin
pacl matahil sinan langat ke bafaka tetik interest ke bafaka maki pacl mafaka o inge ke sipin pel si mga kom lipsa mamita faka masima wemi ta kadin tay ke Paul Silas to definen paraya ama met paraya usia scroll na fin pa na ke es kom si paclan na kom ni na ke first matamal lipan la kalemia na first nga kalemia na kom take your time mayen kom ni abundance blessing si mashamsham kunyak nga pel si floodgate of heaven na patati na fesha. You'll be very, very amazed with the amazing grace of God in the inapoy. Kishipin kakayan kayawash. Kishipin ureke talash misingeo. Kishipin ashmakatorela o kanla o kayak tinataka immediately. Tiana ke ananaya sapphira. The fact mo teka kakanayan sina proceed kaya desang gasha alue. Adel orela shakta del tena kalemib sima del shuke katashikse. Mga tena si was. So my point is this. Kung kain kupoye, kung kain de kunsela, mamakat el sap kunsang na sin musis ya. Masap nga siya ng kenge. Malam ba moral choice singit? But guess what? Nga kung bena pa kafasik, kung liya consequence may dakaki arrogance lasha. Consequence may dako kikatena akollah nagipelsi may follow ko mga nagsisya. El dena fushesh. Ngalong yaw siya ko. Payasin den yak ngalyak. Na yes ye fashin yelu nga mas. Thanksgiving darya nga we Thanksgiving. Nangata na imakata mo nga ka nga mo nga siyak na masin pelsi. Na inganta ka matakit Thanksgiving day singi. Ingangin kaksakin ka tanang nagifaka. Rato ko nga rele ni ka na kayo Thanksgiving na kayo in-law ka. Na Thanksgiving elta ko as a day kung fin man kan na isang kulo ko we loved ones ka sibling ka then nawawo siya bangay in pipeline ki Christmas na nagipuksi makatlutut kenge el puksi ma ta ka shanong ke kinsman redeemer si matamali pa nila kakketeyac kenge na ta ka na sik saklingan wala alarm sindik ne anyways puksi nga fakla nakipuksi akal ko ski pa lang ke Ruth nge kadita na aspukon ngolong ski pa na ta na pugak alko siya pange kaya alko siya Genesis 6 to 50 ko so kaya tutron ni bugin masa pa pange na Joshua siya mo si Zelta Fala pange na Joshua wangin medel tafala wangin met ko del tafala para met naman kang ko warriors pange now rela darkest period kipel sima Israel force kay papel sima otnail mataka na ki me pitsia mange Samson mange so puksi mga chanam kenge ke puksi ak algos nge ke puk ak ongolongos ke papel nadasha last attribution ma assume le na ke ma authors ge masi ma yokshipe pa nga ko min sang mesi luo mga kom tenale kalim ke in enter kalim das ke text ke malutu chima ta ka misingenge na text ke malutu chinge yok ta ko ke Ruth sapta akos ke puksya kalkos nge chapter na akos pagenge ana fakla damalipan ke tusta kum kan read la just like that na masi wo ke kom dutun gaskan gata kom duti nene okuku little by little in mo retention chingata ka in mo kat kanishungen ka de sambye nakat caption ke mola ra ke siya ulasha ke samram ko na poas nge mo kingsman redeemer si manilta awla mo si mapay in siya usilal ne o mingima epayakiak sila sil Ruth buwasilta awla ipsingan oralta kinsman redeemer si nakatfinsom na ke sapta si sapta ke puksi nga Ruth akos fasyan ke skalit kos pangan fax bel si mafak mo
inge ke met sifac na silpuas molel lakom el sharak la falaklala esang na silpuas na puasil me fact na sin met kolinge met sayalos in wimatinensia kowos na kewa metlo na fact makena mutawak sige fosya ngefin babal dumanashirum anatelin me oya singe pa eurela misiga direct mga notary insang likiyac legal me legal documents ya kalimila akollah pacl ilagafka pa samanyaki me Ruth saptakot fosya nagasingalit kosyengan na invest na mit buksinge kisamanyaka anakin akalimi matakota pel na Elias in Israel. Now listen very carefully. Matili matlala. Pel singa kumas kaingin ange. Pel na Elias ipe. Kumeli katnigun na lafka pasikyak pensish nge. Kada ako Thanksgiving de lasha. Tignan mala sinadash nge win na kya somrek mo airport. Aporang lema el masek. Ayan na sakla lagu siya lani hospital la si saldalaywe. Faklang ata ko rala mga check back. Na, ora, history siya malos in Belgian Israel nga katas pagi perilous timing na finan America. Government nga pa ikodik mayakos in kain akiye masap finena in kolmeta. El sa falle, example si kaya ba? An example kay plan sports. Kung finke shukye winning me organization si. Kung finke masayak winning organization si. Kung na yes na kay yakos. Yakli me ko santa kung liye. Sikyaklan mange. Ik bodek pelan government nga. Te call mamet call nga ne. May ta fosek. Manila la policies ye. Ilal ta kate kolot. Na para pabe sikyak nga ke met ke fastigi kata. Isam na ke Solomon el Sholea. First is Samson. Kamit siya nga Solomon ang nisre. Lalmet metlal insang kol. Madil kola. Now let's pause for a moment. En kumaluwean. En kumisfeeding lumwean. Lalmet metlan kat, ka lalmet metlalan, metsi bakol kuman, insang orela hindi akil dal, metal lalmet met ka, payashil dal. Kung metsi, kada jut prain luman, kung kandi. Narapegat fosya ka, som nagikastan kat kibukun ngulon kos nge, ilan jut maswas payesi. When pan masya makawil, pasi sarang afak nagi, siya usi nga evine fosyak, buksila lutnil da kata, arlen na tesis na pa nagipelain gan kashikat. Kalman tesis pa contemporarily fit in this timeline. Nara, pata ka ki context yun na, masing aki akademi ki context pa. Misingi, katara kaslan kata, nan pa-facey. Mekan nan fakla ka. Fuka nan pa-facey. Kung sum nagi pa-facey, kung pick and choose mo kung kikangan. Me katara fakam singi, kat sum nagi kaslan ka at, kulan si fas singi, ewan sang faksilyela, si fas singan, intak pay, masing afakin, tapay lakala, mati pangan. Para in the national lesson context. Measure assume malutucingan in Belgium. Manita follow the socio-economic factor in Belgium. Now, the context singe, que simusak na genealogy, taxeo singe. Asmalu nga ito taxeo ki pepolo. Siye pa taxeo lan lemo, wangin tafong leke. Na aspe masmanya ki pepolo mo, may tara taxeo, di song den one pengan. Kano yesima takin yak naki o yesima. If ka John il da sanga sum na Nineveh. Main maki samsam mata ki se lalo sape. Na tamli pa sipe o yesip yang ama. Ora usina si ngansiak sumla. Ka kalimila pangay sirperat lang si tutut pa pala. E samsam pa na lot. Na saman naki fako masikyak ki bekas si masikyak si lot, taliklo natala. Bekas ki as na nim singi. Bekas ki papa kanaus na yan siya. Bekas ki sikyak pa finan wot. Para full.
kat matain sil nga nem singe na paneng kumebangon mo nga katanganain pange daki life casting sa man mange kaslan kat pange inen yakin sa man yak authority singa utaga ki meto utaga na siya meto sa tolong lalko sum fakak tafala evangelize peptay sila masi makatera pa tafala met kol ora met kol nge katsiki ka din sham na si kadin na kay sima mo Ruth man feelings lalo sa padalilya kayo repetition lalo sa padalilya kayo tin masayla makawil pa yung tulugan katyak fin kumakilan ka met kol siya kasas kain Milo saran manan insang self-glorify laldal masi was pailan gata pataka ke genealogy ke taksyaw ke kadalutut ke siyaw lal Ruth ke Naomi oye pe yok sipe si mataka ke taksyaw si ke Luke nge anak sa fike masi ke context introduction na tson mo ke manalef toto manluto na toto si bang sikeli eloang na ke masi nge taksyaw si matamalipan na siyang ramgune kat finefalok lewin na nakitsya si saptatolo fas singal mi kos ke shkolan kos Samsam kun la asmatan si futelala elsia kuluklana emala kwasui na kumkisin siya kimasinge matan siya futela wangin futelan matan na rely na sinmukul siya inas kapasin manulal dal conceivability singan sikya futesi na nikuya giuruntan siya talik siya taka fakla matan singe dena fakla mo matan sim kul singe tan singe talik na dala emo akwaisu na sin elcha kuluklana pana taka na emo singe man samram kunyak take Jesus Christ e mataka ke me virgin birth pakal men vaccine na malakom inkan rek magana counting lal meto ke meto sapta si fosin kilongol mekos inni taksya usingen na stakto ka akte masingen kan kina tuste tareka tuste meta da sapta na kalem konvindi na ke luk tolu na komeliem daw ke fostong tolu ni ke tolu lalkos taksya usingen alena inclusive in kan akademia ka talik in full wa matena akademia ke taksilal meto irregardless na kya pa siya na. Taka ni shafta da Jesus Christ Messiah siya nga. Na siya ulala esha man niya keep siya kluo. Lanlem Jesus Christ. Siya si met nga taka. Insyam ram ki siya ulala na Naomi. Natamlipan pelangan siya tunasungan kain transition. Klamalap. Klamalap nga flonat pelanasyon. Na fanga kain me. Fasta met ki ipsiluong Alef toto. Klamalap. Tingin om klamalap ke Kasna ko matangay na akas makinyagat na ke plan of salvation lan God taksya usingan ngay usot kon si fashionament na ke iplungan ta meeting usota metliwo pataka samlang na nakilin bena meeting of flow no to ne petin tanet e kay wona sum e Mary Bird klomalap Arabella tigin kung fashionament na ke tutulungan Glomalap kastan gat fakla. Finne metsi taka. Ka metsi kumin kain sum flokon ma nakimola mensi bobosi. Narata ko loke taka lowosan. Loke ko tos wikata. Ipsi met nga siya ke me siya ulal na Naomi. Na Naomi singan patamali pa nila akketeyac atari. El taka Bethlehem me el me kel taka el ekin wito si. Na Naomi me lalapaw sila sakto dalikdan singe daughter-in-law lalapaw sila nge parut pel si mami siya mo kumael Ruth ka Naomi ka Ruth pen nangakom kan si fena itala mesikya kipel si ma mukul si ka papa si misen siya usiya
finne elash el moul el wengen in loma kailashin loma asho yema el terra el kofla continue na ra iplal in me karangan siya usi mga sikya kano yung sikya kinga mga sape siya ula ka nakal nulusle siya providing yun now na naki makat ko na ekel Ruth el Mutan na art worker siya na pakalim ki el win favor lad boas ki pelsima del folokngen na el me da na siya in kalim la boas el mange kadita samram kelan pa akketeyac el pa eventually ba yaksel Ruth kaya akketeyac silak ki mise guldamal na umiyan taliklu nadal ngen guldamal emelek kadita mana ke waleksin na ekle pangat pwede mapuas el waste no time inorela plan of action silalan kung vinriti Ruth sapta ko fosin na gyal ko siya akketeyac la me o yesima buwas el sigilen kain akfasilangan na patakam metigi malututsinga men malututsinga el mutawaek ki saptaya fani natin na nagisngalit kos kat finni nagisaptaya singe ngamdawek lakin katashikke someone nakiorolal puwasa nafkara silalingen pafakla na puwasil fak na sinmet kolingi mwet shayelos siya wi mutainense ko smit lo kem singela amolala na sel Naomi manake walal Elimelech na wenlu natal nge pa katamita mo Kilian emalon na pafasingalan fakla san maingi Ruth kadita talam tan mo apse na ensige pa akketeyac pelsimit mafakla mutan mo apse kiel malon ibabaksil malon na ito fa mutan kiyak masinge farata enlan metsi mamise in oana in online siya ulala inien matalalos kosmetlo na ke maingi na oya si malos samram ke wasamram kinyak nge pa pamalipa nila akketeyac ke tari finsak sila puwasa pa ilan kain with team Naomi's land manakewa ma paya anke ineni mukultamaelo elkein annarun siya uweda pa ke mama sikyak ki fosya singe narata sangka na silen kain kel mulela nga na property nge malilal tal na pa anan package si Ruth elwela stuck yung finguluk fakla ko to katape samsam ki lan biblical scholars nge fakma it's like a package na kat finish samsam kun na ki selling a family property na pangan ka no yesima kume urek magin kastan katain usi misle na pa kung muso miki liftigas sapta long limekos first long limekos ke tol ngulakos inakatayela urek ka no yesingan na baka dito na ke o yesingan ke mama malal MLM nge ko mama falyang intakyang sel Ruth an rights ka sel boss nge inaktodo yung masingen na when mange enan so machine show maftoto emit na nakimasap mo reklang dahil mo gist of recollection nga masang karangan niya kakain na sinmat Israel na enti matriki ke malutut siya pa tayo si machamram kaya ngayon mamuha belti ma Israel na ara katfinamut ka na kaya o yasima orek nga sang enan na silbues awain na kada mo aten dahil mo anan lisi Efa folok na sin met mafal inan siya. Na para kasinga jubilee ataka ka year of jubilee kom kan liki liftikas long litkos singalon kos kelong mekos. Kawak si kadamle si wiasnge jubilee la pruskilang finen
Vancouver kat some weekend na. Na dahil singa ni kesta ke proy sham kun ke Leviticus. When Leviticus ke kat sham ke jubilee. Berin kom should reset yourself. Tawak set free. Mana ke wa ke milse mange ina ak mesa siyakle. Nga sham kun ke alot ke lam nga ulsinge. Pangan si pelin reset mo lasha. Even jubilee ulan Mwet but nan si usi pangal mo yes yovo. Eta loistiki ma si akketeyac Sam yangol, fast ngol, lalusan mo la shash ke yait ngol, final ngol, mekat kan wala ka yangol. Da, in kasha faksilakan, Billy Graham yangal malim tolu, atenak luklen si fel, manin talu ti kastan kat. Nga fact na si was kosma, nga mata siya, pangipel, nawu ka din, isyong ka di kastan kat, men, Pelsi makadesun, yain, matatapan pen panglalasha. In kaslan kat pakat fak, katan kasas kuluk. Kaslan kat pen tagalasha. In in continue being a blessing. Nasin Mwet siya kat, siyam ke kaslan kat, a blessing sa kana, in kalin siya ulasha. Nga fact naki jubilee siya kaya akketeyac me pangasi oyama reki in flogen yakle en matemangan flogen yakin sin original owner mange tama rik malangata akketeyac na sishkeo na fast na met fakla me ke pelsima buasil stepped in akketeyac ke Ruth saptagos fosin na keon kosan buasil payak sil Ruth buasil sum na inen intuan ni Mutan po din city mutawaek. Na Mwet sima buasil fact mo fototo mit na sil LMLik tangel Naomi gutomal Naomi fasyak na buasil banglo le fact na sil Mwet kawaklak fasya matain singi na Mwet siya so me putaki yorol na buasil isingaul sin Mwet kol in sitisya fact ilosin wipe matain siya in metlo ke sham sila dala wangan notary esang me notarize document inan na ke sipel do ke finiasamin ta metlo padan da fakta pela mo that's men testimony el fukoko na ke metinge gelos putaki metinga luonge el fakta sin show silal malamike inge ke naimi el foloko likian muapo Akil kitela ipinensi lal LMLik show sila siya nga mo sapkum inen na nito. Na oras sila buwas ngel te sa push il fakang na sin show sila LMLik maftutoy met na siya nge o yang kewa il fak na sila nito. Na payag pe fakta sila nga inge konfin lang siya komininan mo lila yemotan met mamatay inge. Konvinti lang si kumakkalemye. If mayan malum pa si wasin mo lila. Osh si wasin assume metigia. Buwasil fak na sil. Na Mwet siya fak oinge ngay mo lila. Na buwasil mo. Una, kung mo liyan siya, kumaininan mo lila per Ruth, tan mo up siya. Stakluk. Ibinanse in oana sin siyaulom lan Mwet sima misea. En singing along kaya nganan ka kitamlel si wiyak ng tamlel sital misea. Ni los yun fash sam singe metlas masom lamit nga akketeyac inte man kinyak neltal. Na para sugugin kenek ngainaske. Na Mwet siya fak finoingen Ngay tari kitela si was sila kin mulalansen. When kane pa, talik na tiksifena, tiakay nusuyensen. Napapangay pel si malfak mo, mulalakom. Tari ngay tilays. Kipel si puwasil relang casing ni sa fak mo. In doing so, he took on the role of a kinsman for Naomi. Kinsman redeemer si Mashmanyaka. Niye, buwasil the kinsman sina Naomi, nanganak ko niya fak sila damalipan na.
Lem Jesus Christ, the kingsman sin a sish nukewa. The fashion mate, Nakalimia Rudel with Moabsi, a masap kacham gemal in Israel. Na inge na ense na willaleng Ruth, pange rightful owner ke boss pa, ekain me, ismange kipelsinge. Nara, kimarit siya kat connecta na Rudel the payakiak siel malon, the kilion, pile merits here. Now, kishipin legal proceeding mainan rikla, or a poasil na fact na kasing ye are witness this take os met law, na pala kalim yun na ki fact mataka ki Ruth, saptakos fasya, ma fact mo, na poasil fact na sin met calling met sayalo siya wimta inensya. Kowos na kayo met law ke musingila, nga mula sil Naomi ma na kayo wala Helamelech, when no natal chilion, emalon. Na kalne pa, in fa wangen pel si tukma as fosyak sige masing. Mayen, mga act with integrity in redeeming the land, na injul de payakak sila poas, root nga in may temay fosye. Na pa, me, kat funny natin, nage, oyesima, mekat kainis na, ke characterization masikiyak nga kalimila Rudel met Moabsi, the met Israelite na akalimiyak na ke met loma utaka ingan lipsha utaka pe oyesima boas el kasta ma confinencia na komisel per rutin wipe na pangayan si mga kita ka in kashakat kaywa nga fact lagim daw nga sulpa na fact kemalutut siya confin lipsha da na kakomsonarity Rudel shram ke na ke mukulta maela na sistakluk Naomi mukulta maela misye na Ruth orban misyepe na Naomi lang ate kan si Philip yak oswala lutolik mukule in natalan paikyak siwos kuskan fash master nga fakan singiya pa as much as katramram ko na Ruth papa nga yok sipayan mukul sin siya man mukul siya nil pa provider siya ma diyang nage protection as should be provide nage iplan mo inkan karangan ng sisiyaw narage factual na umingi ke ma elosin payak in som soka gin payak fast na kaila payan siya matamalipan il fact mo Rudel fact nansi en kum som na we katlom eva katpelak without even knowing what's ahead, likiyac na pala lalfungisi. In sikyakin oingen. Lalfungisi nga mana yokshi besi. Na fani nakifasingal siye, nakisingal luo, o iye siye marut po asorala nga, usin siye wo. Na pangariti kifasingal siye nga fakla, na met ko la met saya mawi mata in se afak au kat met loke lela lem kadilan ara tamatan si kiyomingan inana Rachel alea oswala talik pakande natal check up patuin jingan fakato utaka kasngiki ansinge lela lem kadilan ara tamatan si kiyom ingen inana Rachel alea oswala pakande talik dan natal check up masimit kung finasum na ki paypal natasyan kumesum da kumekonek ki me sokas kumesum konekta na si sokas nga nakalimila sokas to ngol siye kung finsum na ki kumeriti fasingalan fakla siya matan payak siya pa in manakewa na kung finfani na kayo kasi nga lupa siya ako, kung samsam ko na kayo matayan na win na kayo, roll sila na sinmukulang
siya Mutan paya kelin na lenefal. El mayengan siya in kon kinlan mukul tamayla. Skinan ka masingan? Matayin payak siyak may kanya mukul tamayla. Ilak kalam yashike mukul tamayla. Kung kain nuke, kung kain duke, lang sinalom, moral choice amalom, the makastan gat fakoing. Siya Mutan paya kefal. Or lang silan gat. El main siya ocean sin mukul tamayla el providers el protect siya ulalan. Nga fact mas nga kisiyan school la financier dala. Paya fakasilan mukul siyan so mayun. Kasumurek man ito ka. Amtahan siyam tayo. Fakta lapan sa fala lalin siya usi. Kapar lalin so. Siyda kamparek ma. Kaya na nga finupele ureya. Kadi talete na umat ka kaya. Like kanya meta. Hey, messi ka tafern siya kum. Kofak na kaya. Malan ka tala na uren. Yin sam kun na kaya fal. Karangan yan siya usi. Kaya nga samang kaya karangan siya unge. Rachel siya nga Lea siya masamanyak nga pangalumatan ma chika bilorek talik na si Maurela Shuf Israel nga. Tanaman kinyak tail tal. Nara, faxing pa, finjak mo Ruth, ilan kayo na Lea, Rachel ma, kirol sila nga kilpakak siya Boasa. Finjak kumin kayo kaya siya bin Shuf Efrat, Paing inen Bethlehem. Leila talik na dume, malem kadil shot na sum sintan forshik yumingen inarata sholomanin oana sholal pares winatal chuda etamar. Mesir manyak pares chuda etamar nge. Convinsum na ke line sugolan Jesus ngayon. Pagkas shirik lenjingan ka makuluk shirik le faksi da kake. Chuda sinama line nan le matakake. Nakishamanyak na ki mutawaek singe. Mwet siya mawito ani singe. Ke gate singe los metlo. Amtayan singe intaka. Inkain we masay out of Israel. Na finda ka pahin the worthily insom na Ephrata. In Paing finan Bethlehem. Na meeting singan sikyakin pa singan. Masinge insomin yokliki metlom kayo na samsam makalim yun nage blessings may takage siyaw si mamasaya kagel boss Ruth. Na inge na focus sa inaksafiyak lagi samsam kel Ruth. Finsya ka pa lenda ka tula si skel boss in kain oana ke Rachel Lea ka finne pila silpa met servant ma wipe sang dalik natal chikap nge. In kain poor ancestor of the tribe of Israel. Siya ko meridi ke Genesis saptalongol yan nagitol ngol. Kipang ramonya gen Ephrata nge. Ine mata sila ng Bethlehem bangan. Kung finlang siya sumrit na ke, kung sumrit Genesis tolngol limekos. Saptalongol limekos sa samsam na ke yok. Na shamon pekata mama anen samsam tayo na in kasin palama anke pamay ka matakake. Pamaykal palyekla when na din kate mo sisten Bethlehem. Na funny naksafi ipsimet ngayon ke pwede mapuwa siya talik natal ngayon. O nga puwa siya lusyal lutsum no lomsel talan matan kiel lem kade lakin si woyel el akketeyac oswala mukulsi. Na ke ngasamon o yengen na ke kata oye masikya kel pares ma chuda ka kenegal tamar mange. Oye nge katfinesom me indutut ke ta katenga tang di na ke
plan of salvation si matamalipanil samsam kunge. Mga sikya kilain na Jesus. Kimetol da ka ikesa New Testament na ki ilakshaw naksingen. Metoel metak masima shikin ko na ekla fin payas misaya si natin siya. Paurele ilakshaw naksingen sang ikestelen kan sang syuknen. Napal syukne Tracy Enikel Mary Joseph ngen. Na puesi masamsam kunyak nge kada folokyak na lang da kung minsom niki meto sapta si fastimikos kung likiyac papat mel buwasan nekel buwasan kung finikel Ruth. Na taxi pa na ngayon pa ka kiipsiyak lungin na ki o yesima me etaka na siski esamonyak ki me takin siya ulal Jesus Fasingala ko siya bakla na matayin inen siya fak na siya Naomi kaksakin LEUM GOD elesyot na siyang siyewen musingin karin kom lela tatalik siya in Paing finan Israel na mga sikiyak el sikiyak kat finfani natin kipel si ma tamisiyam ko tamal Naomi at aliklo natal nga ilta kene kleinel ilta fak maske fastin mawen ki marichingel fakla na Naomi el fak na selos ko sin tia sivil pe bangon niya Naomi ko sin bangon niya Mara mayan LEUM GOD ese simo na asyo na sik. Ang conclusion lal it was Peter and empty. Kulta malanin wangin le at aliklo natanin wangin le aske Ruth siya. La fakya lila Naomi ma nukewa ma upena silingan katil te namutul. Eas great reversal siya masikyak na sila Naomi. Na fin pa asis patatyang ikano yesin broila siya katapa elip siya. Siya kin putakin diya kle mama takata rela kano yesin masikyak na sila Ruth Kom akfalat siya kom go through the pain kom wela denial lumansomne kom accept sang na sinkatla matagay plan of salvation lal. Na fakla en talapom ilang sikom kanang talapom ko talapaw pa in-law. Era mawupas na siyum yokli mawin itkos ka inara. Inge ilosyot na siyum siwen siya fa esyot mol sa siya na siyum akyoki molom kipel ko mato. Natalik si paidak yang na siya inge ingayin me makashil. Nakatsum na din nangafatakayin me kapsini. Naimir sa talik siya sukilya na iniwel karangan na lang. Tiksi may tek yang siya inge. Paano pesi fan na mo akketeyac mo kipepolo mo matalan nga sanginin talik siya. Na dena akketeyac life na fasi masak sa fiye nga pa patayin inen siya sanginin talik siya Obed. Pangin siya na line sa kumaltaga kaya. Los fact na sinwit na kaya wala when siya siyang na sin Naomi Obed papat mal Jesse siya papat mal David. Nakatfinan ka na kaya na Redeemer siya lal Naomi napa takatalik siya nga napa fashi kel mga kalimingin ang matakakel Obed el papat mal Jesse siya papat mal David. Napa David suppose soloso ko kapag Israel inta ka unusin mo nila Katsam-sam ko na Boaz na sil Ruth. Na Ruth elay na ki ilta ka ilalal pong ilulin karang niya klal Boaz. Kituan ni silal dahil nga mitiking nga falen kaliya nga. Manak kalim yela. As kyas sigel Mary Beth Joseph inanta ka na siya kipel singa.
Mary Joseph del betrothal. Kifakik model for akketeyac. Akketeyac akkelemyela. Ako hindi tafong laki kasing stakluk. Musingi. Kung hindi betrothal singa naki cohabitation. Betrothal singa hindi kung likiyac sit na fash del endel matawiya. Mary Joseph matawiya. Wangan no lo like a ton lalan sit fash singen. Betrothal sibangan. Whereas cohabitation sunna payakiak as tarifako. Malu pa from gange. So on sigin nanga betrothal cohabitation sunnagel siya Boaz. Sima ko nakikal nga yaklaga pa. Naumiyel sa palarot na sil Boaz, maninitala Boaz sil wiowos na payisi. Ilete take advantage kal Ruth. Narokipesi malsuman yeniela na stakluk. Los. Ilikal lape mal nugume. Boaz sil sikla siya kuman. Ni nga fact mange in the convolutie nget la kumsingi ki oye msingi malan kata matal nange matal katikain or rationalization nage akketeyac ke sibev ka justification for ka kausi lawyers in akketeyac pangaspesyal nga ramasingi ya mo finkatel mo matara masingi amatara I wish I had known what I know now. In kaya nga ke mula ko. Narangay nga natlin sa sisingan nga ni kala. Pangamalin si wuke. Katkan si fena ora oye inakataye. Na oye pe samkin. Katafong lagi masing Tafong lesi mit. Tafong lesi. Dan should be repeat offender si choice si bang decision si. Tafong lesi. Nara asimatan ko sumauta ka na yemadal sisas. Alam mo yung ask chon sa talikos. But very siya vakla. Like ka na usta masap sige ko so. Na fact mo, el siya mawangan magluklan. Tsaka siyo tan tatngal. Now let's stay with context. El siya mawangan magluklan. Tsaka siyo tan tatngal. Maki o iya si madal nanka. Kita lusi ke lemel tu luti. Na lemel patati si musin voka. En siya yotyo. Dapat na ke lemel inscribe piya masapa. Sangsil mo si siya. Mele siya tas masaya si masap sa siya. Kalmi en faka pangi. When kat excuse kin musinge mo. Kat na kayo wash makulukla. Aw, fakki rum tolu fastongol tolu. The pacl of fact mo. Confineta kumara. Elupe kayak na kaya. Fuk malangas ko sten siya nga nila. Ki masingal lang yan. As level bekatin ng loyang na kaya. Level of responsibility. Lan mo suppose. El sinal ki level of responsibility. Ki mo si matafana utyak. Ki kulacnsap. Put it in context. Narakat rela excusing mo. Mensis nga rela masing nga fasyon pe. Itawili nga rela masing nga. Narakat na patat na natin. Nakatikap na lang. Kat kanukan na mo. Tasakta. Nakimasing ako nakil. Boaz. Ruth nga. Ako naksiwas na kapayasing. In fact mo. Ruth ila namtayin si mga kalimiki. So kastol ngun siya. Tan payak sima. Pain na nakpain orik mo. Repetition lala na kalam sin Mwet. Nabangan ipsi meta. Ipsi aklungan fas luon na ka fas siya na pagengan. Pero nga flogon na sila malipan. Then daga doctorate yung mga katakataya pa tayo filin siya ulan Jesus sa pakat siyam ng kidluk. Meto sapta si fas sin kilongon mekos. Na kung flip it upside down. Paiki luk tolu. Fastongol tolu fale natin nga. Pangan masima siyam kun. Nakatkap siyang naki
no maluti ke frate na ngama ema phone siya do som tom lipan belang afo no room kamalap Digin kumkulo malap ke akketeyac wo farna ke pelching Ngay wi kom inakelin pemit mataga samla ke kum akketeyangan. Checha loka, happy Thanksgiving to you all. Tikin mekil dolayna, happy Thanksgiving na sin nagaywa. Kulo ke akketeyac na kyalim. Kulo malap tikin. Ni besta Evelyn Tosia kulo malap parang na kasha tikin. Kung kulo malap tikin. Ala kasha. Na umfas na mit na kay shafla siya tikin. Kulo malap. Tikin. well pade kali ke vaccine piang amatlu ba nga tolu klon sin kat kaksakin kat nga fakla fin ne metsi no al magay na masayak so ko lang eret taishanal Thanksgiving de mem da loki delegasyon na tukan fa kikastan kat fin ne taka pasalap insien matsin pan maulan na yung LEUM God inekala o ye mara insiulan God deputati fersha na isam kun dal fakla wengen si makuluk na tekan naknas na ke Jesus family look sapta tolu fasangol tolu na tolngol si na tolngol lu fulin siaulan Jesus pangay masi mga suman nga mawiktarya ke account lal meto el takan lagi meto si fani ni el trace ni fanita na Jesus na lukel angay upside down niya na pa taga insang sige ko nayak ni narafakla ke pesi Jesus yan matawagin na orek malal sapel yatol ngol matwal Mweta pangon mo elwen natal Joseph siya manatal Eli. Naskimot ko kipalan pel si ma i-fence si ma chamram ko na Ruth nge. Ruth ka chamram si kya kipel si ma the target period Israel. Na som ne issues talan LEUM tao sin si yepa biblical scholars ng likiyac karak si gengen. Na mashloan kinakalim yung akel Obed, Jesse, David. Na pa ke David el tagawala la Solomana. Isam kila Solomon el toko siya si mitlagal David, Solomon. Asistakluk, Saul. El pasyon la sin Mweta. Nara fact mo the first king. Belsi nga en Israel, Judah to ani na pangbang and the United Kingdom. Na pa Saul el karanginen United Kingdom yang ngaul, David yang ngaul, na Solomon yang ngaul. Nen belsi ka chamram kaya me wala David Kingdom lala, toko siya lala. El neksi na pusyak toko ke el me unilya ko laeta. Saul el jaknamda in command. Jaknamda ke tron lala. Wala na kain remote control si mama siya kakin ton ikul channel nga wangin mataka kaya. Wangin le she kind of glory lal. Now imagine that. I mean think about this. Nga ako making met call. Langat. Awangin ushe na rek malasha. Skinan ko. Ansiyak si masing Messi kyak na sil Matias. Tuku nel siyo lalal chuda sa. Asma kum gan fakke. Kel Matias. Tiya masya sil basim na to ko. Sin siya ka din siyo le. Siyo le. Awangin ushe. Inkan panto ko yung mga sipa in metan mole. A meto sa talong like fast long ulvak. Singa like long som. Som fakek baptized na evangelize pa katarang And lotayang meta. Meta tiyan fakil Peter feed my sheep. Gimme. Feed my sheep. Kastan God. Niye. Nara David pa si malpeng-pengael taka the kingdom rose.
the pat na split, the pat na collapse. Pacl fact na siya mo, nimit likiyac lalal fung iluman, inoen yurun sibol. Fin wangan gaslan ka din Mwet singen, wangan gaslan ka karangan siya usi. You're as good as no good. Nara, pel si Milos ta, sumno ke shone floka, bang mo restore. Nara, sinjek si mataka pa, may sikyak ki ulelalan ka, dara mga sikyak, korek, rose ni split ni collapse ma. May sikyak ki everlasting kingdom sige, lusang wal sa pait ko siya. Dahil fast likiyac. Dahil sulalan som, alun sin mas lela. Dahil bangon mo off ng magkakipel. Kanin mga. Napangan masima me, inakataye na ki, me, ki pesit siya sin matawa kinara orek malal, sapil ya tolngol matwal, Mwet pangon mo el natal sosif. El dahil misaw din itala, misaya pangan. Luk sapta tolu, fast tolngol siya, tolngol luo, in sham kun na ki tisten ancestor lala, pasim lekengan. When natal melea, when natal mena, when natal matata, when natal Nathan, siya when natal David, when natal Chesi, when natal Obed, when natal Boaz, when natal Salmon, when natal Nation. So taka na nakakatayela siya Mwet ngen, natakaw yem. Yeah. Pa academy, pa sabihin, pa masimaridit, pa nataringen. Nara, nga finish ki nga nakfatodo yung lamalutut siya ngayon usisi kapwa na kaya. Pitse sigel buwas, kamdawa ki crafting siya. Crafting siya mo Kosrae, ikten ki mo Japanese. Nga fact mo kachiki ka din na siya ulasya, finso siya. Na, nga fact pala, katsam ki siya ulal Naomi. Na crafting siya nga, asamla, Ruth Mwet Moab siya. Na macham na keman sin Israel. A Pacl fakla, fulak singa ulma, hindi pa na wala mom natin kat Israel. Aba, inge na wayang, mamakatas kaya nga misingi. Na kilain sa ko lal Ruth, Boaz nga pa David el taga ka, institutional David, siya matlang o siya Christ. Siya pa kada ko laka din, vlog laki. Na pangan me, taxi na ki physical siya ulal lemo. Ta makalem ki Genesis tolu, vasingal mi ko skolan ko os. Matawag na tipikla, ngonlan kat pa orela conceivability silan. Talik singe, mayata ka, inisustayan pa si Selsi. Nara, Redeemer singal siya, Boaz, na si Ruth, na pa, ke talik na talrutan, fashion nito ka kay David in Mulan Israel, na soloso ko matuyak finip patat na collapse in Israel, soloso ko taka kay Judah pa kay Jesus Christ, pahil taka in City David, siyamit lango, Shalem Christ, lemil taka ke. Napakat taka nakatayela. O yes, masikyak kitakin siya usingi pa ngayon me, siyak na academy kilalal fungisi, ki plan of salvation si, matamaliban nila akketeyac kaya. Aklon sinkat, lang akan bisaman malutut siya ngayon, alengan kun, ingan kasakat kayo, wabela ngayon kakin na sila lipan in kain, taga-doctorate diya kakasya, blessy ka diki, mape malim ka dili kestan sila, tamalipan, bela na siyum, lamalap. Tiging kong kulo malap kaya akketeyac na wowo ngam ta purong alengan kun taka na kepelching nga nakilin ma the beloved son nila kalen meke sapta singa ko foson kosh akalen me chichil to boko la fa ngapa inkene ke pa ye mol wangen met som na yun papa fintia kenga tu chiches magain na wana tigin nila kalen me nga fite singa taka kengon man kat magain kadina in shusta kengon man kat kat no fon na mise kadina in shvid ba mol yak pang ma si yok shpe met inge na
Para tak siya sila Jesus nga tagay nakalim nila. Mary eli susta ka ngan God. El pitata yakke sisaku el pitata yakke ngan God. Oswalla Jesus el bawushe ingani kin mom sukunge. God sifena Emmanuel mange palyak yeit fugo gato Isaiah Micah mit palange palya. Masima din God nga tafung lage. They were looking at the different Messiah. Talik na din God inge. After Easter nag-Easter, Old Testament akalimya ke sacrificial system lalos nga na Messiah siya nga taga siya pel. El taga. Amoy ko lalos nga luti biblical siya na may lutlutar at alta tafong na mo. Messiah siya nga tinasuffer. I think that kalim ke mapitel jumon ke laitalang suffering servant siya fa glory taga. Para alle yokshbegadin alle kalim na pa ke ritma the salvation work siya nga talik na din God nga tinamala suffer. They were looking straight into glory. Na dal miss dal reject Masaya siya. Rom sapta singal siya na ke singal tulu akalim nilang kalang yokwan God. Lasipan na falok narun talik natin nga. Ke masi tenelye fos nung lagos nung lidkos. 7 years of tribulation. Metiki 7 years of tribulation siyangan, utakyak lang church, pangako minan loing na kaingin na. Utakyak siyangan, katin na kadibay, sustak yung angan kat, pangin means of salvation siyangan. Katin ilyak na yung kasaw, soon lem, wedding fish siya pakatsanong. Ayo yok siya kanin tala me siyangan la, ngon lang God, in na yung siya, oswakat la kay siya, katera fagya, for lao liak lalfungi. It's all about faith. Katlom fakatla. Akwak nga itakang na sila Ephraim kaya na si Srui. Through you, the rest of the world. Kadeka next week, liye promise makadil sang na sila David. Awan na kadakal na miya. Pero siya kadsyon ti siyang balanongon. May kosta na isus na lang leme. Ale, petseyak la kading alikalim kaya. There's only one way of salvation, Jesus Christ, the second person in the triune God. Kulo kaksakin God kaya kata yan ang wawa siya tikin tres ka, nga flow ng pela, lan rasam ramin kalyati, me rela proin factually clash. Kulo malap kaya aslan mandagawa, happy Thanksgiving, and God bless you and your family. That's mal tikin tres ka, kulo malap. Well, lumalap ke katakan ke lusia siya ngayon. The Mr. Liban, ngan kaksakin kat game siya luman, wibya met weirds na kayo matakong ngayon. Kulobe ke may fact na kayo lowos ma, kawos siya pa siya ngayon. Katin kain wikos pe ke me, makusas kiyan, itaben kusas kiyan. Mga lutela, ke malutut siya nga na yok, in kasha iya siya ulaka. Met nga pangon na mo assumption ke masaplan ka ato. Musing alien na paila. Kikadas ki level makatuti ngayon. Alayok may kayak may takape. Na alawo ka din palakin mga mutawaek. Me akketeyac na ki mulsi makatakbot na ki ngayon. Kaksakin kat katmatan kat nakalimin na ki taliktik ka finne grantik ngayon ma natas ngayon ma syun mga ay nga kin may shop nga tako inakketeyac la me katas kila nal sita na may nefinte shveyak ka dewangan pena de bangon mo me painasish aklonsin kat klonsi was ma kikaskalang Kosrae langan klonsi tam lipan ki kolak pe mawikata lela kat hindi la generation for kasi faithfulness ng gata elshak na apan na nakewa na anak yung akalimye. Fingat repeat offenders, nakadintui. Kadinetala, malito siya Victoria, katelita man kayo, alita motives. Motive ke kasalalel, motive ke katashi, kalita mga kayo. Ilta pe motive ke kikipin kalansap.
Elita pe motive ke siyang tot. Nga kung hindi bangon mas mga kung gano'n kanda, we cannot deceive God. So mriti, ano tamo liba nila tigat ke, ipuya ko sa singal dolu. Nara, kaya nga ta kaluti maingi nga alana singain sang kasha yasya ulaka. Nga kula lang akan wiowos, ke Thanksgiving Day singi kawos palakin, ingan lowos in wisya lowosan. Kaya wo yen Thanksgiving ke, len na kayo, kawik na kayo. Ingain continually edify siya sinsiye, akkay siya sinsiye, men orek malasing na pain, pray etawi, tagalan lema. Kung malap tao lipan, belang flogan na yun, na nga kaliki pray. Tigin kumkulo man la, fast na met. Ay, sa flakal, Fast na met. kung malap na siya, gusto kayo kaya ako lang kalit kanila siya, aknas wiya pray, katanya ni pray. Kung malap siya kat papa, kat nga siya yung kimtawakin tagay ni Lasha, kikat mo tayong nagay mapaiswas mo. Kat nga siya kuminkasya kat kilutilash, kadin kain, fa kagin pasala insien matwiyash. Kadin kain karangan, nagay fa kag paiswas ki mas masalom. Naknas ki fasili klasha, sukya baus pain kat. Ew silal mitlomanin kan kolkat may netala siya itay-tete. Fin kumuhangan nigi makatas kaya, ala na upena siya. Kat pray ki matwiyash mam daki belsingi kaya asur ka yukshala. Kat pray ki mat kay wa mapalamanastan mano. Kat tetuin nga siya yung kat papa. Kuminok ko mangan matalom na yerolos. Layla ta siya matal ki wen kulo si fanandum. In transfuse utyak na in kasi siya. Inaula siya mausimas na siya singi. Aula ke siya sa siya. Tulokin ka tiyak. Kadin judbe. Losien vulwas kinugtugin mo yung montas na met. Aksiko siya kikat taliki ma. Lang siya ka tiyak. Elutikat kadin lang siya na kiyom lang siya kat. Kulo malap na siyong kat papa. Kat siya ko ingi. Tangan matalamin wikat. Sisin siya ke fasili klasya. KahsInKol. Kewan na tum Jesus Christ. Amen.